Chairman, Governing Body, Rogi Kalyan Sanifi, Civil Hospital Aizawl, and DC Aizawl, B. Najib Kumar. We have been working together while she was DC Chief in my constituency, and it's my privilege to be with her this morning again. But I'm very unhappy that she's trying to leave me, trying to escape from here to Delhi. But I'm sure she will be very useful for us as and when she's posted there in Delhi. Dr. S.D. Larwatfela, Member Secretary, le kanimele la Bill Bandisani, MLA Pani Kanya RKS yan, Katsu Uzama, Anika. When I'm meeting Poimo and Yoganin, local Taylor, looking up and Fangbela, the religion. Chúng ta dùng số loại nào để na các anh chị đàn khác kalau mid mere na mere lâu thế các bạn về ngay đó nên then Dr. Zoran Tangate Engineer Superintendent then the head of department le mintel puitu song te Dr. le staff nurse the hun min man puitu song te chibai le RKS sun mga siam Aizawl Civil Hospital nu now pilot now ne to te and kona to Changpong Zok le Chazok maternity ward labor room le obstetric HDU now pai kai no serious zok ten kona kan hong thei along le a kan health minister le thop puite RKS governing bodies le chunga long thu kasoi RKS hi kan sayang khan MLA attorney pani well kanong ve thina tun ma khan are ko le a hum chia kasoi thelo RKS member hian ka om ve thina Suti lai chuan elaya RKS sum le pai kan mu song hi department a abo bang om lovin te lu vek ani thina nam noi hian ek ma chan ani ngai lo ni ti chuan RKS rules kha kan ani zot chianga sarkar thelu lova hospitalin rule atiana emi a governing body na aman theitura dan khasiam lonia khadan omreng chung si khan an lo thelu lo ngam lo ba department an lo thelu zelni achuan danin thelu tu atilova chuwa chuan pun tang chuan thelu to lo ba ko keimani committee yan tha kan ding ma acha chu kan thelu ta lapale na tur farhan po dil chwale hare MCA chu bangin ibang ve mi angu dana lo ma le tia kan puten min ha bang kan ngam lo an tia amo ka pura me ka tia chuan moi pur ngam phot chuan kan lo kho pang an tia ta thang chuan sarkar ai kan thelu ngai ta lo ni ti chuan governing body hianin jei pakhat kan nia amanda tu kan rela kan relang chuan dan thoka ko khan committee ang deu ania RKS kan meeting apiang hian sum manna report kan ngai tha balance kan la nei zat kan ngai tha kan ban le dam tur kan rela chu ti thap chuan kan kal thina tuna po hian chu tiang chuan in la kal zel tura kan ngai ani ti chuan RKS bangyan kan unlai po khan en mo kan tia e oxygen dam lo khoma kan han fit lut ta de po hi RKS suma kan ti khan ani ha tiang chuan na local zela asum po hi lo thane ve tiala tuna pe chuan an wai tel man na ro pui tan mai tho theina ni lo mong ta hi alu le in ka ria ka thechanga infant mortality rate maternal mortality rate hi
Khovel huapa health indicator laksar ania. UNO point Millennium Development Goals indicator pakatan IMR hi amang anika. Now piang borat le ram chu ram him ram sangkang now pang puting chauzel tur tam na ngai ani. Kong na mason tam kong ma se now piang boral an tamemo. Nu now chungati an tam ram chu ram tri mai om ram him lo ani na sen om chin. Sarkar lai pipo hiya nu na mai zong zong te su dam doi ne mo sub center to now the framework ne se anwa. Malang na po nas takina kalpuya asa te po arwaya chu dia nga institution delivery ti te chu now ni long te po apachi ne ni. So chu em dam ham ni lovin infant mortality rate resale kan nei theinan ani. Nu now ring tur ten dam doi pan vek se tia thanem kan ngai ro che hian kan institution te kan lo ti chang thun ve a kan lo in buat sai ve kha anaya. Aizawl Civil Hospital pei chu Aizawl mi pui te pan na san ber dam doi in ania wangin kan hap to ka a thaver kan nei kha a tlu de voina atakin kan han ti lo king ta ania mi tin ta na chansin tha ani. Aizawl Civil Hospital hi munlai li thale Dr. Senior Rolte Trubmun ania umsak ni le son pani atang khan specialized DNB Diplomat National Board zirna om to a tuna chuan obstetrics and gynecology department bika zirlai pasari Pali Central Pool atangin Pathum in service atangin anom meka compound chu nga om chiling 24/7 in now nei turte an vila an service ya thaneni tingtlang le mun sang atanga refer na mun ber ala ni reng boka kumkalta every sonile Pathum atanga March sonile Palichum Pokhan now piang ni Sangthum zere sondi pakhat zet an omani vaina now nei na le enkol na room changthing zo kan lo nei ta ka chuan damlo tamzo kan kol thei ani kan me sei dona private hospital lama now nei te amang alo to deu thina ni har sa zo tam tak tam tangkai le zualin na in thok thei don ani nu now chunga thina MMR le now te piang nim thina te po atle le zual kan lo be siam doctor le nurse te damlo in thok hi in thiam na pia lama in trong kam te in che zia te hi nam lo te ta na nam oi boi wai te thil ania lutam tak chuan an doctor pon te hi an dam doi so an ngei le ngei lo lama chau te lovin an lo ngai ta time an nam na an lo riu fia time ti lama te an te nat thin doctor tha soi hak to te chu tiang lama ti tha te chu an lo ni du khop mai ei sarkar thar kan an kalpui chho thana kalpum thar mi pui sarkar din kan tuma song ai thazo ka mi pui te ne service pe khi kan thupui kan soi ko thin kan thunon ani health department a chang ani lo department na po tunma aya mi pui te ne na in po so le in kheton zo ka kal kan tuma mi pui te nan chan go hi mungai se kan do wangin olsam taka an harsat na an ron sai theng tur mi pui o te kan siama CM online te kan nia CM dashboard sarkar lang zong zong biren na tur kan do me boka kan man ro te su anai reng kan hing mani point kan kal da na kal pum thar thazo ka kal kan du ani dam doi te phe chu mi resel ten an pan lo chuwa mi bor song athen te phe chu lungai le be dong to ten an ron pan thin chuwa an taksa le riru lo ti dam thei tura be sei inni in na to hi ro pu em wangin lani swa po khan te khin thuin doctor ani thu asoi ne ni kha mathai bung pe chang so kan ya khan dam doi min lo cho mai te in khol mga min lo en rok ri lo ti kan lu moi pui zo lo fo do thei taka lo do ra kan ri ru han te kan thaba na zo song te ne ma min lo ne ma min lo kan pui tu sewin kan be se chin chuani chu tiang ti thei na chu in nei ani ti lo in sharing chu social media Aizawl Hospital abekin namni ho ti mai
obstetrics le gynecology department te du khoblo na alo lang le zeu thin te ngu riom alo ti thina kun pel thei rem failure om ni alan chang phei chuan real du akal thoi du le ni tin sarkar dam do in la kha mi pui tam tak te kun noi na hi chu an thin chia ti lam te hi ani fo bokin ka ria lo mu na chaw thok lovin rombo na poi mo tak tho nan in na te lo torin ka nge chu ni voina kan hon naw ne na kan ko na mun wai lu thar po hi apan tu zong som te ta na nam na mal so le im na mun no ne zel sela kan du le ni ya building kan han fanga bathroom riba po hi apan no mo me ta kia khiti zat mai thar thade mai gi jar te ne me anom te le e lai kan le ba room thar tu Dr. Shik laka him to ain han design te hi aban ne tha me ma ei ko franina ve em chu kan pung sam lo lo ki ani a chu kai ni point party ang in ma na train population policy hi kan lo ne ya pian pun tu kan tia in fanga te pe chu incentive pe turin kan policy hian kan da nge a now piang rau ra yang mi pa piang an tam so na in a population na yang me chi an tam so le a tu no ya person tralizing mi pa pasari an thi yang me chi pa khat thi ang vel ani a chu chuan kan population balance ati buai me ka lakin de la kan to tu chu kan nula ten mi zo tu kan zo lo mai zo ani Sumina apong turchu social, economic, religious, political, kang zong assimilation ka aron ken ngai don ti sianga. So wang chuan mi pa te kan thi tam pi te ya poi de me ma apian lama kan pian tam so main alang bok sia. Enga te po hian kan in ngai ko a thale me ya kan pia director ngai ko na thatak we na kan donga kan lo seilin na lama hian kan ko na tra kan nei so sel hi kan pian tira kan don am tu khian apoi mo chu bang chuan chung tua hi apoi mo ni chung ko tra kan nei lo chuan NGO tra on thelo government tra on thelo political party tra on thelo sarkar tra on thelo abul chu chung tua ani ai chu mi chung tua amen bar thar lo lu tu lo en ko na chu với là hiện cảnh hong anh ấy to bên bát thiên mà chuan in là cảnh thọ dễ nga mà cảnh hình son dễ in nghe improvement po cảnh này sâu dễ cảnh bây giờ thọ cái dòng sông đủ sắc na tập lại là chữ đó đấy Chief Minister, Zong Takula Oma.